Došli u još jedan klip. Danas ću vam pokazati kako da ubrzate vaše računalo. Znači nekoliko savjeta će biti i sve ću vam pokazati, tako da možemo da počnemo. Znači prije 3 videa smo radili kako otključati sve jezgre. Znači učinite to preko Unpark CPU. Jebem ti život. Znači isto ću staviti dolje link u opis, tako da ćete imati. Znači to vam isto dobro dođe da ubrzate vaše računalo. Znači skinete, ekstraktate, onda kliknete check status, sad budem malo tu dogradilo tako da ne budem. Check status i kad vam tu sve nađe, sam kliknete unpark all. Ako vam piše unparked, znači da sve je u redu, ako vam piše parked, onda kliknete unpark all. I to je to, pričekate da se sve posloži. Druga stvar, kliknete Windowski R i napišete msconfeg, kliknete Enter. Ajde, idete na boot, Advanced Options, stavite tu Number of Processors 4, kliknete OK, kliknete Apply, ali ne restartate još, nego idete pod Startup, tu Open Task Manager, ajde, idete tu pod Startup i sada sve aplikacije koje imate tu, znači one koje vam ne trebaju, koje ne koristite baš, ih disablete da se brže može kompjuter upaliti. Naprimjer, evo ja što ne trebam, znači ovo dobro dođe i to je to. Onda to exitate i kliknete tu Apply OK i restartate kompjutera, sada neće trenutačno. Treća stvar, kliknete isto Windowski i R i napišete srvics.msc, kliknete OK. Sada pričekaj da se upali. To vam je sada za i ubrzati računalo vaše i puno ljudi se žale za Windows 8, 8.1 i 10 da disk usage je cijelo vrijeme onak 100%. Tako da će vam i to fiksati. Znači ugasite Background Intelligent Transient Service, znači BITS, bits. To ugasite, znači desni klik stop i onda idete Properties, Startup Type i Disable i kliknete OK ili Apply. Onda druga stvar, Super Fetch, znači tu, znači isto tako Stop Properties Disable. Treća, Windows Search, znači isto tako Properties, znači mislim desni klik Stop Properties Disable. I to je to, znači to ugasite i mislim da je to, znači Unpark CPU smo je, Service smo je i mcconfig smo je, da. I to je to, znači onda samo refreshate, par put restartate, onda dok sve to učinite restartate kompjuter i vidjet ćete da će vam se brže upaliti. A možete skinuti ovaj Advanced System Care, dobro dođe, imate tu odmah za RAM clean i sve, tako da, dobro vam i to dođe. I ljudi, to je bilo to, hvala vam puno na gledanju, subscribe-ajte se, lajkajte, šerujte i da, to je to, vidimo se u idućem klipu i pozdrav!